ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи ахборро ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи иттилоотӣ омода гаштааст манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо ҷавоҳири аҳмадзод. ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар шаҳри хуҷанд баргузории ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба анъана даромада, амалишавии ин тадбир аз роҳу омилҳои дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти ватанӣ бо арзиши нисбат ба бозор арзон мебошад. баргузории ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ғизоӣ аз тадбирҳои муҳими мусоидат ба таъмини амнияти ғизоӣ ва дастрасии ҳарчи бештари аҳолӣ ба маводи ниёзи аввал аст. бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тибқи нақшаҳои иқтисодӣ иҷтимоии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар шаҳрҳои саноатӣ аз ҷумла шаҳри Хуҷанд ин тадбир амалӣ мегардад ки дар он маҳсулоти кишоварзӣ, сабзавоту полезиҳо, анвои меваву маҳсулоти хӯрокӣ чун равған, орд, шакар, маҳсулоти парранда, гӯшт ва тухми парранда, гӯшти чорвои майдаву калон ба таври фаровон бо арзиши нисбат ба бозор то 15-20% арзон пешниҳоди сокинон мегардад. зимни боздид аз ҷараёни баргузории ярмарка фурӯши маҳсулот раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ба таври мунтазам ва доимӣ доир шудани ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалро шаҳодати татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумат дар самти таъмини сокинон бо маҳсулоти хушсифати ғизоиву кишоварзӣ бо нархи нисбат ба бозор арзон арзёбӣ намуд. Сабзавоти картошка, сабзӣ, пиёз, полезиҳо, донагиҳо, биринҷу мош ва ғайраро кишоварзони шаҳру ноҳияҳо таъмин намуданд ва маҳсулоти саноати хӯрока, тухм, гӯшти парранда, маҳсулоти ширӣ, орд, шакар, ҳасиб ва равғанро коргоҳу корхонаҳои саноати ғизоӣ ба ярмарка бароварда талаботи аҳолиро бо маводи ниёзашон қонеъ намуданд. дар имрӯза ярмарка зиёда аз 120 маҳсулотҳои кишоварзию саноатӣ пешниҳод ва зиёда аз 35 000 дона тухм бо нархҳои дастрас пешкаши шаҳрвандони Хуҷанд гардида шуд. мо мана аз шаҳри Истарафшан омадем 55 сом гӯшти гӯсфанд фурӯхтосем. гӯштҳои говам 55 херем. дар бозор ба гӯшти гӯсфанд 75 сом фурӯхтасам. гӯштҳо ба сифат на аз одамо харидосам мана. сокинони шаҳри Хуҷанд ва дигар минтақаҳо аз маҳсулоти ниёзашон харидорӣ намуда аз доиргаштани ярмарка қаноатмандӣ изҳор менамоянд. зеро ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзиву хӯрокӣ имконият медиҳад ки аҳолӣ дар баробари таъмини рӯзгорашон захира барои давраи зимистон аз ин ҳисоб намоянд. ҳар ҳафта дар маркази шаҳри Хуҷанд ва дар маркази шаҳрҳои саноатӣ чунин чорабинӣ ярмаркаи фурӯши маҳсулоти хоҷагӣ қишлоқ ва молҳои саноатӣ гузаронда мешавад ки ин аз тадбирҳои ҳамавақтии ҳукумати ҷумҳурӣ ва раиси вилояти Суғд оиди ба танзим овардани нарху наво дар бозорҳои шаҳру навоҳиҳо мебошад ки ин яке аз иқтидомҳои беҳтарин аст ки ҳамасола инчунин чорабинӣ гузаронда мешавад ки боиси паст кардани нарху наво дар бозорҳои шаҳр мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои кишоварзии вилояти Суғд баҳри мусоидат ба таъмини амнияти ғозуқаворӣ соли 2021 кишту истеҳсоли навъҳои сабзавот масалан картошка, сабзӣ, пиёз зиёд карда шуда. захираи яке аз маводи ғизоии асосии картошка ҳаҷми аз солҳои қаблӣ бештарро ташкил медиҳад. захираи зиёди картошка вобаста ба талабот ва аз ҳисоби ҳаҷми зиёди ҳосили имсола аст. соли ҷорӣ истеҳсоли картошка дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ аз ҳисоби васеъ кардани майдони кишт ва аз ҳисоби баланд бардоштани ҳосилнокӣ зиёд карда шуд ва дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Исфара, Панҷакен, Деваштич, Шаҳристон, Кӯҳистони Мастчоҳ ки аз истеҳсолкунандагони асосии картошка ба ҳисоб мераванд, ҳосилнокӣ аз 30 то 50 сентнерӣ баланд гардидааст. ҳосили соли ҷории картошка нисбат ба соли 2020 20 000 тонна ва нисбат ба соли 2019 70 000 тонна зиёд мебошад. аз ҳисоби ҳосили картошкаи хоҷагиҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аҳолӣ дар вилояти Суғд давоми сол бозори истеъмоли пурра бо картошка таъмин гардид ва захираи ин маводи ғизоӣ низ зиёд аст. ҳаҷми асосии картошка 200 000 тонна дар ноҳияи Деваштич истеҳсол карда мешавад. картошкапарварони алоҳида то 600-650 сентнерӣ ҳосили картошка рӯёнида дар ноҳия ҳосилнокии миёнаи картошка ба 350-400 сентнерӣ расонида шудааст.
در هر یک انبار خواجگی‌های دهقانی و تخخانه ساکنان دهه‌های جماعت‌های دهاتی چهارباغ، نوفراج، قلعچه بلند، قلعچه کلان شهر استراوشن نیز ذخیره کارتوشکا موجود است. محض تامین حاصلناکی بلند از سبزوات از جمله کارتوشکا باعث کاهش ارزش سبزوات در این دوره گشت و در بازار و مرکزهای سودا سبزوات و دیگر انواع محصولات کشاورزی با ارزش دسترس برای ساکنان به طور فراوان پیشنهاد است. وسعت تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری، زیاد کردن میدانهای کشت تکراری، باغ و تاکزارها، یخابمانی و قبول واکسینه ضد بیماری کووید 19، پرداخت سری وقتی معاش و نفقه در جلسه کاری نزد رئیس ولایت سوخت مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. گزارش همکارانمان از رفت جلسه. در جلسه کاری نزد رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده مسائل وابسته به وسعت بخشیدن رفت واکسینه‌کنی اهالی بر ضد بیماری کووید 19 و جریان کارهای کشاورزی، بنیاد میدانهای نفت، باغ و تاک، استصواب زمینهای بیکار خوابیده، تل و تپه‌ها و دیگر موضوعهای وابسته به این سمت بررسی گردید. معاون رئیس ولایت سوخت اطلاع داد که طبق نقشه‌های برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاک پروری، مخصوصاً باغ‌های زمانوی اینتنسیوی که حاصلشان اساساً صادراتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در مساحت 2000 گکتار باغ و تاکزارهای نو بنیاد کرده می شوند. رهبر ولایت دستور داد که برای عملی نمودن هدفهای رشد باغ و تاک پروری در شهر و ناحیه‌ها کارهای آماده سازی زمین، گذراندن شبکه و خطهای آبیاری تدبیرها اندیشیده شده، همچنین کشت تکراری و کارتوشکا که از محصولات اساسی غذایی است زیاد کرده شود. مسئولین ساحه کشاورزی، اداره‌های دولتی، بهداشت زمین و آبیاری، کمیته اداره زمین ولایت و شهر و ناحیه‌ها جهت سرعت بخشی یخابمانی همچون عامل مهم زمینه‌گذاری به حاصل آینده، بهتر کردن حالت ملیاراتیوی زمین‌ها توسط تازه نمودن زهبور و زهکن‌ها، کانال و جویبارها و شبکه‌های آبگذر، آغاز تعمیر پایگاه‌های آبکشی، شودگار زمین، شورشویی زمین‌ها و گرفتن آب‌های ذخیروی از همه منبع‌های خودجاری وظیفه‌دار کرده شدند. سردار ریاست کشاورزی و سردار ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت عهدهدار شدند که معرکه نهالشنانی را در مهلت‌های اپتیمالی به انجام رسانیده شود و در شهر و ناحیه‌های صنعتی، روزهای استراحتی، یارمارک فروش مال و محصولات کشاورزی با نرخ‌های دسترس تشکیل کرده شود. رهبریت ولایت سردار ریاست معارف ولایت را وظیفه‌دار نمود که در شهر و ناحیه‌های اشت، مسجد، مسجد کوهی، اسفره، استرافشان و عینی مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی ساخته به استفاده داده شود. تامین خانه کودکان، پیرانسالان و شخصان یکه و تنها با محصولات خوراکی و مواد پیشگیری کننده بیماری‌های موسمی از مسائل‌های دیگر بود که توجه مسئولین به آن روانه شد. با معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی، سردار ریاست تندرستی ولایت و مرکز نظارت دولتی سنتری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت دستور داده شد که در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت با جلب تمام کارمندان کمک اولیه طب اویلوی، بیمارخانه‌های مرکزی، امگذرانی ساکنان گروه مقصدناک یعنی از 18 ساله بالا در محل‌ها و بازار و فروشگاه‌ها پرزور کرده شود. اطلاع داده شد که عین زمان تمام مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری ولایت با 5 نمود واکسن پیشگیری کننده بیماری کووید 19 تامین می‌باشند و 350,050 وایه واکسن برای امگذرانی ذخیره شده است. متخصصان ساحه صنعت نیز در سمت استحصال و کارکرد محصولات وطنی واردات وصل کننده دستور سفارش‌های مشخص گرفتند. متخصصان ساحه ساختمانی ولایت موظف کرده شد که ساختمان بناهای بلندشانه با رعایت معیارهای استانداردی و با محصولات با صفت ساختمانی به انجام رسانیده شود. در مسئله حل مشکلات و معماهای ساحه اجتماعی نیز به شخصان مسئول سفارش‌های مشخص داده شد. قدرت‌الله رحمت‌الله، علیشیر نیازف، اخبار. در ولایت سوخت سالهای آخر ساحه صنعت رشد یافته، نامگوی محصولات استحصال شونده زیاد و حجم استحصال افزایش می‌یابد. شهر خوجند از منطقه‌های صنعتی ولایت سوخت بوده، حصه ساحه صنعت شهر در ترکیب محصولات صنعتی ولایت سوخت زیاده از 7% را تشکیل می‌دهد. شهر خوجند ولایت سوخت منطقه از لحاظ صنعتی رشد کرده جمهوری بوده. به خصوص در دوران صاحب استقلال این بخش مهمی اقتصادیات به پیشروی‌ها نائل گشت. در این دوره در شهر خوجند کارگاه و کارخانه‌های زیادی استحصالی بنیاد گردیده، اقتدارهای بازایستاده از نو به استحصالات جلب گردیدند. همه این پیشروی‌ها با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برنامه‌های رشد اقتصادی اجتماعی، پیشنهاد امتیاز و سبوکی‌های به قیدگیری و اندازی و گمرکی از جانب حکومت جمهوری پیشنهاد گردیده به عمل آمد.
محض عملی سازی برنامه و نشاندادهای پیام سروری دولت آید به دستگیری دولتی صاحبکاری استحصالی به همکاری‌های سودمند و منفعت بخش بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی و صاحبکاران و شریکان رشد مساعدت نمود. از جانب صنعتچیان شهر خوجند در زیاده از 179 کارگاه و کارخانه‌های استحصالی تا 135 نامگاه مال و محصولات صنعتی استحصال می‌گردد که حجم زیاد این محصولات صادراتی‌اند. در این دوره سال 2021 بیش از 17 عدد کارگاه و جمعیت‌های استحصالی بنیاد و به استفاده داده شدند که در نتیجه 192 جایهای نوی کاری تأسیس داده شده است و حجم استحصال محصولات صنعتی به 1 میلیارد و 351.7 میلیون سومانی رسانیده شده. حصه ساحه صنعت شهر خوجند در ترکیب صنعت ولایت سوخت 7.2% را تشکیل می‌دهد. کارگاه و جمعیت‌های تکستیل ایمپکس، خوجند اگرو، کارخانه‌های استحصال محصولات غذایی، کروتانی، حلاوت، صبحی زرین، فابریکه مرغ‌پروری نظر با کارگاه ذبح پرنده و بست و بندی آن، استحصال محصولات ساختمانی درو پروفیل‌های آلومینی برای درو تیره‌ها و غیره از شمار کارخانه‌های نوی استحصالی اند که دوام سال 2021 مورد بهره برداری قرار داده شدند. محصولات استحصال شونده این کارخانه‌ها اساساً رقابت‌پذیر واردات عوض کننده و به صادرات نگرانده شده می باشند. حرکت کردیم که همین کارخانه تشکیل کرده محصولاتی که وارد عوض کننده می باشد در آینده در وطن خودمو همین تشکیل داده ایستاده. محصولات هایی که وارد می شوند از دیگر دولت همین محصولات رو ما عوض کنیم و عین زمان ما در داخلی بازار خودمون همین محصولات خودمون فروخته ایستادیم و میخواهیم در آینده بازارهای قزاقستان، قرغیزستان و فدراسیون روسیه و دولت‌های نزدیکی همسایه و همین صادرات کنیم در آینده. در این مرحله از شهر خوجند به مبلغ 37 میلیون دلار آمریکایی مال و محصولات به صادرات برآورده شده. حصه زیاد این نشان دهنده به ساحه صنعت راست می آید و از جانب کارگاه و جمعیت ها به زیاده از 11 ممالک خارجی دور و نزدیک چون جمهوری های ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ایتالیا، خرواطیه، چین، فدراسیون روسیه، لاتویا، امارات عرب، آلمان، گرجستان، بلاروس، اوکراین، عراق محصولات صنعتی صادرات کرده می شود. این شهادت تطبیق واقعی هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با صورت کشور در شهر خوجند است. ساحه صنعتی سبک از امکانیت و اقتدارهای واقعی رشد صنعت در شهر خوجند و تقویت نیروی صادراتی است. اگر در سال 2010 حجم محصولات کارخانه های ساحه 170 میلیون سومانی بود، الحال این نشان دهنده به 10 مراتب افزایش یافته. مثلا نسبت به سال 2020 حجم استحصال محصولات صنعتی به 1,271,400 سومانی بیشتر تامین گشته. آن مجموعاً 1,351,7 میلیون سومانی است. اکثر از کارخانه و جمعیت‌های ساحه صنعتی سبک شهر مرحله‌های پوره استحصالی یعنی از کارکرد اشیای خام نخی پخته تا استحصال محصولات تیار دوزندگی را عملی می‌نمایند. در این سمت فعالیت کارخانه‌های مشترک جمعیت‌های دارای مصرف محدود سطح و جوانی که بیش از 90% محصولات دوزندگیشان به اروپا صادرات می‌شود نمونه است. کارخانه که با کارکرد نهایی نخی پخته مشغول است. محصولات نهایی این شیم و نیمشیمه ها برای مردها، زنها و کودکان می باشد. قسم اساسی محصولات استحصال می کرده کارخانه ما اساساً به خارجی دور صادرات کرده می شود. اقتدار کارخانه در یک سال تا به 1.5 میلیون عدد محصولات نهایی دوزندگی می باشد. از جهت صفت و نمودهای محصولات استحصال می‌کرده ما و طلبات بازار جهانی و هم استانداردهای جهانی جوابگو می‌باشند. کارخانه‌های صنعتی شهر خوجند بیشتر تولید محصولات واردات عوض کننده از قبیل رنگ‌های آرایشی ساختمانی، قبرهای پلی اتیلنی، پروفیل‌های آلومینی، دروتریزه‌های پلاستیکی و چوبی، ظرف‌های شیشگی پلاستیکی، کارکرد محصولات کشاورزی و استحصال محصولات کنسروی را به راه ماندند که به استانداردهای جهانی جوابگویند و اکثر از این کارخانه‌ها تدبیرهای از نوع تجهیزانی، وصل و نصب دستگاه و تجهیزات تکنولوژی معاصر را عملی نمودند که کفالت صفت محصولات استحصال شونده است. در سرشوی پر محصولات و اشیاءهای خام از خارجی دور بود و امروز با یاردم متخصصای خارجی و
متخصصی محلی در این مهلت 10 سال ما قریب 80% اشیاءهای خام وطنی را استفاده برده ایستادیم و ارزش محصولات را به پایان فراوردیم، صفت آن را بلند کردیم، نامگوی محصولات را، لینی که استحصال محصولات را زیاد کردیم که زیاده از 50 نمودی رنگ ها امروز استحصال کرده ایستادیم. قریب 20% بالاروی اقتداری استحصالی ما حس کرده ایستادیم. در شهر خوجند هدف و نقشه ها عاید به رشد ساحه صناعت و استحصال محصولات رقابت پذیر به محصولات بیرونی و صادراتی زیادند که تأمین هدفهای شایسته رشد امکان پذیر و از عاملهای تقویت دهنده نیروی صادراتی اند. هنرهای مردمی رکن مهم فرهنگ ملی زیر چنین عنوان کنفرانسیه ولایتی علمی عملی در تالار ریاست دانشگاه دولتی خوجند دایر گردید. کنفرانس مذکور با ابتکار عالمان جوان دانشگاه به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده شد. бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров конференсияи вилоятии илми амалии олимони ҷавон таҳти унвони ҳунарҳои мардумӣ рукни муҳими фарҳанги миллӣ баргузор шуд. дар оғози конференсия иштирокчиён аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ дидан карданд. дар оғоз муовини ректори донишгоҳи давлатии хуҷанд изҳор дошт ки эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар эҳёи ҳунарҳои қадима ва рушди соҳаи сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам овард. Насриддин Хоҷаев, директори коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан, дар мавзӯи эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар меҳвари сиёсати фарҳангбунёди пешвои миллат дар мисоли таърихи ҳунарҳои мардумии шаҳри Бостони Истаравшан ва сиёсати маънавӣ бунёди пешвои миллат маъруза намуд. ҳамчунин намояндии кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд роҷеъ ба таъриху фарҳанги кӯҳан, мардуми тамаддун офари тоҷик, ҳунар ва фарҳанги шаҳрсозию шаҳрдорӣ ибрози назар намуд. рушди сайёҳӣ ва тарбияи кадрҳои баланд ихтисос дар ин самт ба пешрафти иқтисоди миллии кишвар такони ҷиддӣ бахшида, шумории сайёҳонро ба мамлакат зиёд менамояд ва барои таъсиси ҷойҳои корӣ имкони бештар фароҳам меорад. зикр гардид ки эълон шудани ин иқдоми наҷиб аз тарафи кулли сокинон, аз ҷумла кормандони соҳаи маориф бо хушнудӣ пазируфта шуда, имконият фароҳам овард ки рушди ҳунарҳои мардумӣ дар муассисаҳои таълимӣ таъмин ва сафи ҳунармандон афзояд. дар идома барои саҳми арзанда ва иштироки фаъолона дар ташкили намоиши ҳунарҳои мардумӣ бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ як қатор омӯзгорони коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан бо тӯҳфа ва сипосномаи ректори донишгоҳ сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин саҳми арзанда дар ташвиқи фаъолияти шӯрои олимони ҷавони донишгоҳ ва иштироки фаъолона дар ташкили чорабиниҳои илмиву фарҳангӣ бо сипоснома ва тӯҳфаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд қадрдонӣ шуданд. бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологии сокинон, ободу зебо намудани муҳити зист ва сарсабзгардонии шаҳри Истиқлол маъракаи ниҳолчинонӣ оғоз ёфт. дар ҷараёни ин маъракаи ободонӣ дар даромадгоҳи шаҳр ва назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 150 бех ниҳолҳои ҳамешасабз шинонида шуданд. дар шаҳри Истиқлол боз 150 бех ниҳоли ҳамешасабзи ороишӣ шинонида шуд. ин иқдом бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф ва дастгирии мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатии ин шаҳр дар доираи барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва ободу зебо намудани муҳити зист роҳандозӣ шуд. дар ин иқдоми ободонию сарсабзгардонӣ роҳбарият ва кормандони мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатии шаҳри Истиқлол ва намояндагони ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф фаъолона саҳмгузорӣ карданд. ниҳолҳои ҳамешасабз асосан дар даромадгоҳи шаҳр ва назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ шинонида шуданд. маврид ба зикр аст ки бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода
ҷиҳати иҷрои иқдомҳои ободонию созандагӣ ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чунин иқдомҳои сабз роҳандозӣ мегарданд, ки ин ба зебогии муҳити атроф, таъмини боду ҳавои тоза ва шукуфоию ободии маҳалҳо замина мегузорад. имрӯзҳо дар тамоми қаламрӯи кишвари азизамон таҳти дастурҳои пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва махсусан дар вилояти Суғд бо роҳбарии раиси вилоят муҳтарам Раҷабой Аҳмадзода бо мақсади хуррамгардонии шаҳру навоҳӣ иқдомҳои сабз баргузор гардида истодааст ва имрӯз дар шаҳри Истиқлол низ чунин иқдомот бо шиновандани беш аз 150 адад ниҳолҳои ҳамеша сабз бо иштироки фаъолони шаҳр баргузор гардида истодааст. ин ташаббус дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Истиқлол ва гурӯҳи ҷамъиятии ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф баргузор шуд. мо итминон дорем, ки чунин иқдомҳои сабз бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли равон идома меёбад. маъракаи ниҳолшинонии сабзу хуррамгардонӣ ва ташкили корҳои ободонӣ барои зебоигардонии шаҳру навоҳии мамлакат мусоидат менамояд. аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истиқлол то охири мавсими ниҳолшинонӣ дар дигар минтақаҳои шаҳр низ шинонидани ниҳолҳои суяафкану ороишӣ ва гулу гулбуттаҳо ба нақша гирифта шудааст, то ҳамеша муҳити шаҳри Истиқлол ободу зебо ва тозаи озода бошаду сокинонаш бо рӯҳияи болидаву хотири шод фаъолият ва зиндагии шоиста карда барои пешрафти кишвари азизамон саҳмгузор бошанд.